Raja otori oni semua sobi pusai. Salka otori ka sai ko ta bisa. Hamya sanamna musungkai sanamdei angnongno kun kok saya but tibrasano oroi poroi ta khaidi tibrasano borokno lama soi himthani busungui ta busade abono no warning riu nang political person ja angnongno moteri na nei himang 5 bosor ni pora gaya aburo ke thalik je paltong sene neta pension mano yang thalik phale income paisai tong sene a commitment kamai thaka party be baksana Tabuk social media Dr. Biswajit Chalak lukuno otogari ketal bagu hinma kok marke viral ang tongkha te chingbahanyo nukmale nukha Dr. Biswajit Chalak lukuno otogari ketal bakmani phiaba Dr. Biswajit ni aboti samungrano nukai bakse luku chajake positive kok salai tongkha te bakse luku chajake angai social media jatre jatke negative kok salai tongmani bo nuksaka and addition EM Robindro Deborma Bahano Lukuni Bustano Dr. Biswajit Debormano Khonai Kolok Chalak PhD Doctor Nalanda University ni Doglam Get Senior Kohne Lachimuru Kok Samanibo Zenuka so I cannot bo addition EM Robindro Deborma Kok Samani Amang Plino 980 Bukan pura ya. Orang sih bawa sih kau jangan kristal dia tak sih lagi apa. Raja otori oni semua sobi pusai. Salka otori ka sai ko ta bisa. Orang dia sih enggak. Nah, udah bisa kita lagi pojok kalau saya mana pun. Dia kehar. Norang seto nukiman kana addition EM Robindro Deborma bahake Dr. Biswajit Debormano kok saka but EM Robindro Deborma je kok samani Kubui angkana I Dr. Biswajit Deborma Chalak anggedia thangkana Kubui boino phungjora otogari ketal bak kha hinke abuni sarik sanjawo keno tewase otogari ketal Phirgwi Nakha blani wan sukjane kok jini EM Robindro Deborma je kok samajaga Joli EM Robindro Deborma ni kok Kubuino angtong khanke tabokse jora tangge je otogari manai Kiabono mungsa hame kok samani nugia eba tangai kiaba khoroksapono jingne otogari ketal marmani tewase Phirgwi marka ni samani nugia khuna that's mean EM Robindro Deborma lukuni buskango Kubui kokda sautong eba je bini musungti sakno kotor bolaida tatal kok samak kalakhena lokor ajaga wan sugi nini khani kobo communicate saladi Tangi henmale ayango Dr. Biswajit Debormale tabuk ti praselukuno bini je mansak waring menayi otogari bagi tongka te bini abosutu otogari simi bagne akogya bini buskang saljora tebo imam kotor tongo jesa kuna keleki tone ti prasana naitugi income rang ajena phorongnani plus gobangma borno chakiri rina hinbo saka Dr. Biswajit Deborma Orang sungkam kaya sepai. Waktu tu mana? Auto sini main mission auto ya. Sini main mission tamu tiprasa kuna tega ni sini tiprasa ro lama nang kaya nangan. Rotiti highway tiprasa ni kaya toro tona nangan. Rotiti highway. Arate kun kok doi. 2025 party sate tu kaya bulai kaya ni kena kaya ni eksa NGO operation kaya. Norang seto nuki khanani man kana Dr. Biswajit Chalak je kok samani te bini kok sama mote keno tabu baksa lukono otogari ketal bagi tomani bo je nukune tongo and je otogari mani tone lukorobo blackeno Dr. Biswajit Debormano hamza ki chasma pai jotoni mukhangana warik mani je nukui tongo plus Dr. Biswajit Debormani samungrongno nuki kubama public lokobahno chajake warik mani respect ri tomani bo je nukune mankha Abagi tabuk abuno satai kelayo Dr. Biswajit Deborma Kubui oti prasad dopa rang pusen bial birman kelajak tomani rokno yok sarina naikya eba ti prasad dopano tebora birman thiklai siklangna nai toma kalakya lokoroktam wansuk because baksa loko hankai ba aborno nuki sautongka ichla Dr. Biswajit Chalak si oloke buni rang kebama nawi kharthane phatra hasibo bono kebo bisas takhaji abo Chalak atiro kebo tabuk social media rogo Dr. Biswajit Debormani bagi koktisa yashi surlai samani jeng nukune tongo and abono tino Dr. Biswajit Deborma kaisa kok saka ang kuno politics party be kerengsa kere ang khlaiba ani sachuni phanmeje khayu boi kahai politics rajniti himai kok dab sawibo mungsa manglak baksan eta MLA hinkai bot manapurasmi public lukuno kok kam sawi bot mani pakhe ola public ni bagi mungsa samukhaya nijini bagi simi wansulayu aba hake kokti saka Dr. Biswajit Chalak so naine tinga norbo amang plino nang political person ja angnongno moteri na nei himang 5 bosor ni pora gaya aburo ke thalik je paltong sene neta pension mano yang thalik phale income paisai tong sene a commitment kamai thaka party be baksana ang to neta ya ang po permanent hani busa ang 25 bosor dore bujo nai tong ot tibra hani tibra sa leader kam khai nai simoi tong
Norok to Henkai Nukuna Mankana, Dr. Biswajit Chalak Kok Samani, Te Bini or Dopa Hamkrani, Samu Kalatani, Bok Kubama Kebam money problem in Kahanibo, Kok Saka, Tangi Henkai Bini Bagi Kaham Sanaroni Sai, Hamyamangsa Kabangkok, Salai Bono, Lama Kasu Tonkapu. Abuni Darti Dr. Biswajit Chalak Saka Emma Warning Rui Kok Saka, Ani Bagages upon Sanaki Salatondi, Tiaba Ani Ti Prasarono, or a porta Kalachidi. Kokborok Kubui lama himi dopana Naikol Tomazora, Gazaro Bwswk ta kebendi, Jodi ani Samungo lama keben Kankai, Abuni Potla, Angmo Shirinke Tongalak, Rezal Kahamno, only Zora Buskang Zoro, Manai, Dr. Biswajit Chalak Abudi Kok Sai Kok Piramurika, Bono J. Nasleri Joljaktone, Lukuno, so Nanya Tinka or Manglibo Kishisa. Rutumah to take like the Tam Kana Kayatam or Gabonote, Hamia Sanam Musunga Shanamdi, and Nonokun Koksaya, but Tibrasano. Oroi poroi ta khaidi tibrasano borokno lama soihim thani busungui ta busade abono no warning riu ekhai kintu ani ekta NGO phaipro hongkai kaisa kai spot rutugui norok safai khaijangnai sangbaden so asungno So chini tara baitolte manasau norla amsuk zora video nugi khane tama wansumu manka I chala eba Dr. Biswajit Chalak Kubui tiprasa dopani bagi samu kaham khlai toma kalakya eba ke tiprasa lukuno Chalak thokiwi tomada kalakya Oloda mungsa angirok thangno Dr. Biswajit Chalak abuna tino nungtama wansuk comment ke saladi Tangi henba tabusu zorate je nugi khane tomani to kaham kahino nugi tongku because bui baksa to gari pai chalungna ni musungbo rang kari bagi pai meya income khlaimya angtongu te abuti jorano Dr. Biswajit Chalak le khoksa pucha naya kare auto katal riwi tomani nugi tongu henke aro sungte tamo sanatongba wansuk ne ke kahambo hinimano ta kisemisa Kisemisa ya kebangno bini jaga bo samu kaham kaitongo buni jaga bui samu kaham kaitongo abahatia Jodi abona karbo buskang saljora Dr. Biswajit Chalak Kubui tiprasa lukorno Chalak thokai Phajil khlai tong khankai apurto neng angte jeng kheba siringe tone borok tiba Abuni result olo tamungne nor kahkeno saimono abagi borok ange asai family ba ekbar jorate jotona bishas khlai naine olo tamongno only all angne thiyadiba so chini dara baitolte manasho tanbai video amsuk jorano Dr. Biswajit Chalak bagi nor tebo kebang khai kahamte hamya besini kok saimane video ni bekati saimana musung tong khanke o video no share khai relati next part video sung tebo tatino tubi phanai and amsuk jorake kha logi o video no nai tong bagi pai play hambai chini khabai Kagosu bosu phaina phayo na bon phaina phayo nongthang irin nangya nihi bon phaina phayo tai bora anondo ke sudu otosimi bagya bebek no bo futi khaika nungmo dalbar rok sarkha tai tiro Korok busing sarka oh jaga bazar bebek no masa kha ni ang wan sugu bazar chukti sarka sarkha bazar chukti